akataraka kakombekwa b'ekitongole kya Dr. Dipe emyaka 2 hingwire aha sente zirukwingana miliyoni 65 abatorana n'abashubuzi nibagira ngu bwanyuma y'akataraka kakombekwa bakategereza government ngo ekigure byabe byabusha ngo kandi hata abantu babiri batandikire kukeyamberamu na n'enkozi bagaruka kwesherekamo kandi akataraka no kutwa mu kugamba reka tukorifuzo tukakingure bakafuire toyi Dulinziro buyingi bakingura akatale bireme Kristo akaitontorwa kahoyire abakurati kakahoyire tukasemera wa muno twasabira akatale kanu kaija batombekera choka tusasiro tuboine ne bapa twagamba hakira katubanza tukeyambise tukingira aba bakasisa kurwaro kuwahira abo batukoramwe mirimo nyingi tusaba abayenjiniya wetu ateke kwa masanyarazi tugende mumaiso n'emirimo ya Dr. Dipe egere kuragira eba habatasemize turayesemereza aba babanza okuharagati ekishaka ekibiri kikihingurize na nokweyera bakozya nokwe kwegabira emidaara na n'obuju katale kanu kuombeka kwako tubahawiroho obwire bwingi obwire bumazire karoho tutaine kyogoboramu nkaitu abataka kweyumutyo obusobozi bw'okugamba akatale kanu leka tukingule abokuba government muntu makana katale kaine toyi tujagenda kukingura nayo tukujese tufuna na management kujja kugenda kusekisitara toyerindo abujo bwabayiro okubanza ito nkabali bali babali bayine mu business twakora ga center zaitu aboko abantu bali mu bayingi obamaze kusenda hano bateka hakutalako abantu bona baseruka bagenda tugire kugoboramu nkabana nyine hano bahita obwa hata bashubuzi b'ebitoke nibabiguriza mu mbuga y'akatare kandi abandi tibinaho kuguriza Importanza nero muno nayo kuranyina umudara katenta n'abukuba mentene hukura twagambaho na meya wacegegwa taboneka nso ahanshongeji twali katalo kanso na kugabira mu tongole bayikabaho ensonga ya IGG kandi kabeterezebwa ati abantu abali barakatale n'abakuze bakateri abakomplaininga mu IGG akatale kwa enyuma ho abebembezi bakataraka baketera enduro mu office ya Karishorisho ungu akataraka kakombekwa kubi ekyajemeserizo muhwezo wa Karishorisho Patricia Achano kwija akahendera komere engineer wa district na contractor kongana bwanyuma bakija bari kurwa amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuricegegwa